waishiliziwa nzani wa hele dao la Tropic FM ikao nyudunga matangazo ya hele dao la Tropic FM to sana salamu do za hanyu ngari waswili oskwalewe inu tarehe 15 ya November ikao makatinda nuwa yoze nsuzinu ngari gabiliu wanazijana ikao wabenufu harumensi inu he hawa ivumiao harumensi avengeri waswili wandu ikao do wenyi Tropic FM waiwanyilia hata ya waswili banu wanazijana marijali ikao ngwajulao na de mwana ma Laith Bakar Kasim ikao ze palmarès za zinji za husu sport ya siasa no wandu ikao wamzaya abenge yabo lo tarehe 15 rijihunrao unu hotel Heritage Moroni gari jo usabiki rimwambie ni ukaya ngatorenga dakika 20 bana nasinaye ngasina mada mbili baadaye handani haruha ende kandida haruma zehele za hema gouverneur hau rais unjozoni sabanu haretire kajaretire ujonda madai ya bilingu joronesa hawa heli ivumiao ne malaika odo ya joko faliki yemri ya joko mikao aminifu 2024 gari kusudiao wananyasi wa habari za Comor chaîne libre de Comor info zeshenika wotu kuza ledao la Tropic FM kuzijo ujazjo kasirini kuzijo tsatsa ya sojo kadhahir ze mikro za Tropic FM gazi pepe yao asihazi hao husishiwari ya wadile lazima rimikenize haki za kibinadamu kwesi mwananyasi Laith Bakar Kasim rasalamu wa Komori wa ushire njar mpango watu. Assalamu alaikum wa Komori lizo mwishia mpora Laith Bakar Kasim ikaomba bangu maun moroni na msuje mzazangu maun moroni me considere kama mhambu me considere kama maun babao na mji wa moroni ngami haruma madezamba banu mimru wa siasa mimru wa sport mimru wa lutte aina ndongo zusu yangu zinu mi eseye ni karibie nijue nisema swala nijue ndongo zinungizo je banunge lazima tufanye namna je donc kwa leo tikati sawa ni mungu ni mwema ancien journaliste wa Radio Tropic kao ide azingara ya anteni makati Leo van singar japinja profanya azia mwana Radio Tropic sharika mungu ni mwandu rakawidifai ikawa kati ya njilwa rikaubaya zenzia rewana tayerejeziwa le Mwenyezi Mungu ajala kabasa ze Radio Tropic zitambalia na mnunge na Radio Libre ni mnungu ambo zo yafikirio sha mungu ni mwandu ikao wakawanilia ya liberté d'expression minga mi ubuhari ziuzi dokaya kashi Ali Bakar Kasim habo radio shabo ikafungwa shabo sisi watu sikoma bareni amkaja paruko pareni ajisena ka prison shabo ka uhima rewana shimraya shimji shinsi parce que waka wandu pia libavu pia rawamba jini rawamahama wandu pia ka uhima sababu de radio yinu donc kwa leo haina mtu ngene fursa ya ubua Cheniae ambapo kaya kanga wandu walite arma la liberté d'expression ngami mongoni mwandu watsanga ili usiku leo yinu haini mndu yashinde ya jitamko donc démocratie rekango wafungwao parce que Riona Abdallah kwa hafungwa na ufungwa Riona Ubeidi hafungwa na ufungwa msina jaleka Zisa le maire kana ujafungwa ba nongoza husu yensi amdoka ina mdu banongo ikao kazendo kinyume na yezi malheureusement kazi tsukanyambu sha na ndoto do continue hamba wefungwa na ulwawa na uchililiwa hata siku liberté joka ya total marhaba benchi mwananyasi Laith Bakar Kasim kai makatianu ngawe na haruma takriban maha ekati 10 zaidi ya hapo kujarongo haruma media itoka yonsi pia rogo indini za upasa wandi ambango ujenda haruma zehele za 2024 ikao mzuya shelale beshelea ka gouverneur au rais indini za uretire uzo kandida swala hilo amjua wangu parce que banu si hansi kama mtu wa siasa shati kama mtu wa siasa milita donc katambati kama milita kane parte MDP kada mbionio marema basaja fariki sijati njia harma parti jua au
sha tsongeza na henda iho sambi o sambi malheureusement jange prison sha mimi je considère comme mimru wajua ngaba hai problemu zivoti zinu zija zamba ukaya ngaba ndo kamba kangwanza wa boycott wa tsende sha mimi c'est pas parce que nga mwe parti ya jua ou ikiabunga mpartager des fikira za wandu pia kama yankili hanga mine fikira hanga yo ikaundu ngomba kaza liamba kaya anu ngomba kaza lia changer charia chanti sur mesure kabati constitution changer wa kabati lia tijo renga de votizino bon izoge jokir sha karidaza li kants garde d'armes de vote yabo certainement abo charia changer jokir shay kare de armes de vote ko amba kangela dimo yo johunda yo joshindwa tsende henda fanya reclamation fanya reclamation ewa harma sharia mwe sharia ani amba kaya yo joshindwa shinu sharia yo joshindwa shindwa atidwe juha yamba kufanya maandamano bango jofunga kwa baba c'est bon shaye kaja shindwa mauda tijua fanya maandamano tijua fanya reclamation donc mbanongo mimi nanzao tijasi hansu kaya lazimu nende sha ekakabati mru opposa wendo nabo mimi ngamjohena shatijati constate ukanga mushokanga bo wandu wendao kabo wandu wabehwa wa mouvement shakabo wandu wa opposition kama parti yangu jua yambaringa yenge behao shakabo wandu tena walio contre kaya no emruti ndoi sidala dimu yende donc c'est dire que yabo kanga bo balbala bo hari bo mimi ngam continue analyse zangu njenjue parce que mtu kama Roma Burhani singani yemdu vahe yemdu ikao mungoni mwema militant sambist kaweka japaro kakini ikati jati chapa ya mangwendo ikaye ngwendo aboyo ndokoza kufikiri ayo ila washaka ngwendo kamwa benze voilà donc abeka ngwendo yabo mimi minga mtoka ndaye yo sina ujuani parce que banu wanu sina taradudu mimi wanu ambangwa jao waje stage wangu shawa wajao harma wandu ikawa sango bandango hale wajao wanu wajao rikundu banu sisi siku mouvement ya he parti lanzi ya jua jabula amsheleoka kina ma leader walio leo wakatwaka ya mwezi wakawa propose parti wandu masambiste ukawa kula parti non sambamba kaya c'est pas le moment ngamina yezi sina wakati wa karibu parti aba haino luna yezi parce que moi mi do le président wa wandu pia shawa roha wende wabua parti wakati wende wabua parti ya roha mwezi atamba bo baba haino sina yezi katujua kete fa parti shawa namba na chance carte na besoin wa jivuru bo jababu le parti donc c'est dire que to wandu wao wakaya wakandasi jana wa roha shasisiri liyo leo kaburjo ngabo wajomba kana rungewo ya wajomba kana rungewo wo amenize vote zinu light o vote nga jofanyiwa parce que azali kamba ngabo vote nga zo fanyiha abonge abstention yo kainji ngombo kaya participation soka 5% 6% cham rappeler ma comorien no rappeler ndongo nzima kaya sku wakavoti Faransa gonelewa magosho wa décider kwa yangu afanya abstention parce que wakani kwa tsona maze vote wa hensio wajewende wa vote ama deuxième tour itsongeza Le Pen hahea gonelewa j'espère hatolo donc nabo j'espère akawaza kangela dimu yake en deuxième ou première position chae wandu wa gauche wambaka ya quelles que soient les circonstances kabati heli Le Pen ya Joshindo abeshi wafanya abstention kabati heli Le Pen ya Joshinda j'espère shawali wezao wazia yesu kwa jamaa mra wafanya mauvaise surprise hiyo sogeza Le Pen enda candidat contre la gauche ani droite wa ili extrême droite na droite wachundu wa kama makandidat wa ili et gauche wa tol shao kwa japaroka pour ne gauche shao sikila ka droite wa ka obligé wa tsanga nyonsi pia wende wa voter droite non wa éliminer Le Pen donc zinu de joka uji katari kubali mpaka yami nsio da baiso votiza jao izo votiza jao karlindao kayari izo votizi fanyi hata la 2030 na mambo ka 2030 azalea ya pouvoir nana bo Fatou ngondo mbio bai parce que la ra yam komori ngena droba yake candidat maulu
kujua jafanya hizo sharia shinu shahatsi bae makomore wawe kamru oto bute kanga pomba ndongo za mafiti oto bute wanza ngardo profiter dunga ya bordoen kardon zarangali azalaka voto abantu dena shuma na jamda dad wafanya abstention wajivuru cha zali harenge onelewa waja jakeda harmaze voti zinu za ze voti zinu za sharia wajivuru harenge sidika enda katumwa tsamba kasi katswen omdunele zokaye batia yani yaelewa bata juzi akaenda daine president wa ya Union Africaine wala jivuru bae harenge donc itike inu duwa ya omba kaya wanado jivuru arehenda nono ngombo kaya bo ngasema ukitabu koko na rende harmaze voti nano anru voti na wende. Il est vrai que hate opposition ma faible wabo wandu wa opposition wengi wa sawaruma warumanai banu riwachwa shan na rende harma changement na to changer mnu waje mndu raji parce que exemple ndio shidandenga mtogori kama Marekani Amerika wakubalika Barack Obama yede mndu ikao ya ruma Marekani ndo shawama bia roha parce que bana ngeke yakaba ngarta mtoa wa haja kaje joka wemwe utauro babo sio joka mwema rana waja parsa mwi rana shawam to wala kwa namrejeza kwa joenda no data wa parsa joka mwema rana Obama donc c'est dit qu'il y a des aliens siato la demi-cas changer pour le changement ani wa voter pour le changement dans le vote et na joka karti ngasima dessus noro alafu peut-être na message na Tanzania avance parce que watu wengi waboka le jeshi ngajoja le jeshi bali wale jeshi lo mara mandasi quand on subissait ces problèmes urisi subissait kwa wachirio nyumba wa unjoma dukane ula mbaendo hila ngwa rede jopekale o jeshi yala amin ukayati li amin atudunge sharia shahid dawla tabakayati li amin dunge sharia cha president shadi shaula sharia shahid dawla henizi wa hundrao hawenizi hundrao shao wao wasubiseo zitambuizi ani ngwa subiseo ani ngwa kozao ni zitabu ikawe maranya wakomorwa bien sûr parce que wakwana uparoka na nyumba wangwa kama njenu wabure bawe jeshi kwa poronja dukani wa uleo onde shaula shakara aljana shuluma tena mailile wabekaya msula ba mimi jeshi onelewa hizo wazishio onelewa sidiko ezino wazi wa hundrao hizo wazirundrao ndio maranya gazirundrao pia parce que avant que wa majeshi wa maranya onelewa alafu ce que j'ai constaté ngabo ndo mbakaya le jeshi pia nono le jeshi pia ngabo walio hara wasijofungwa walio jao sisi ngatamba waje wafanye maandamano ngatamba ambao wafanye kudeta kazi voti zifanywa na waziveye beisho sharia si respecte washiwaziwa hela lazima shiwaziwa shawatsambe kangwa ndio warengeze makiesi wa habari wende okuru wende warenga majeshi mengo miraru ikawa odo alo amwenjizi waje wazisekurize parce que hani ngwari yao jorongo waya bambeja ngo joulwa wango jisaja no iko ula majeshi wanga isoko elinga bobaidi wararu ula shele jeshi tujuri longilo yabo gonelewa sidiko ikawaono kaya yenzianda ino na rende baba nusi wasaya mimi nsi president no minga muyeshi ngamlo amsumeso wana nsinata problem za maisha amuyeshindro alhamdulillah mshukuria shangabo mutambia sonoma wana mama jeshi wakawaja wanambia kambona na problemo hawa janza wanua saidi enwa jao na jao na wodu watsongeza leo e pouvoir inui lona mri kao katsushinda ya wafai wo majeshi bonelewa e abilide ma député no de koli rivote riambilo kabanga po pouvoir indra kabo e président pouvoir exécutif kabo e législatif kabo e juridique e kale o président de la justice hawo procureur de la justice hawo le mafamana dani wono mama chef de juridiction wa hedawla e kawa ono ken singela dmuye de helin walona mishahara mifurangwe maha waliboma pesa mbabititi rahana wandu maministri kwa tina se diploma walonizo kwa jafanya maha walonizo waono kaya omwendelo soni wansi de helin leo kila dmoja rappele ngonzima waelewe ukaya wafungu sambi shawafungu sambi abata zalima udu ngojojo wa mfungu nane ujo huja ikafanya nengo na droit mfungu abo wadu alona pouvoir parce que yo pouvoir ilo yabo ilo éternel wanwandu walona manda ya mamitsano oma hakume shashwishi
uonge awatesi kwa jenda la retraite kale oma kolegi pia wakubali ukaya mro watu oi hamba ndongo gajala dhimu wafungu mro atula dhimu ya mfunge aya lazima ya mfunge shaja tolo hazi ni bahamba mfungu haraya yabona na oma ulwe pouvoir etuka huja ngetomba ka wala wakafungu fulani na rimdumize ka adabo wajirande marents bo yabo ila pouvoir ya kanele mahakama kaitsi kabati pouvoir tena kale ma député waji contenter ona ze 800,000 francs walibwao pour un mandat il y a 5 ans. 5 ans. Wajewa rohea, wareje mamarenti na mnami e député ou le tajiri won si juvan, ya voté wando ya tu voté. Parce que chez Ali ya voté mandambili. Kaja tajiri hasibabu député. Burhani ha voté wa mandambili. Ha? Riono wa monuma député wenji wakabana. Walo mamarenti wa ova walo ya bojo kama mamarenti mau. Shaho kama mamarenti mau. Deka waranti di contente nimna nwana indemnité wani ki wao keme chapia ya marayanga o mema nana obao kono unamndo parce que ese problème zile mimi sabantu na député manabatu na député sino para kubali parce que sone mwangu aka député shaina mria mvote toja mimi ndabo trasi vanwe mananga jina likoli gas babu ekolaji vanwe mananga made we vote mdu député ola mdu wa sharia ola timu wafanya hazo uringa mkazi kanu siku don vote nguli wa 800,000 ujo mimi damu demande 50,000 ko ro vote pe ani mratso mnika beshe 2,000 yabo mwezo hii sakana ula mbahi kana raero wango jo shimnai life paka kasimu ngasi haruma mpango watu ngaendelea na onisa ukawa na damu wenchi wa utosao wa hea banu wa tosao he namna kaudo ji elezao ukaya wembe nufu nana ngawe na mwanao toi wamba ko pladi badru tosongo bushiro khairi na amani na salama kozi jo kasirini kozi jo tsataya sojo kadhahir ze mikro za Tropic FM gazi pepe yao asihazi au husishi wari au hadile lazima rimikeni ze haki za kibinadamu woni sa kalima tsilo au ngamo amanzoro lirenge dakika 5 gerinji haruma mfawaridi kauonoche kaliba karkasim directeur wa waziri mzamani mwenye dawla Tropic FM urajise matangazo ya dawla Tropic FM kama demo akadepite bao vya wandu maranya ma utamchilia gwanzo jao shitinde cha wine life sikole nga mwanadamu walekeza yo question mupoze walekeza kwa 4 mruhende depite abo tasamnyo nane muone nike kolaje mwana hawe kanzula izo tinde zijiru haba usiuziona ka izo malheureusement zo zijirio banwe kaleo amjokada na uze shunga shahangu jene de kandida haone naone monsieur le maire au tinya fulani nike mapesa nje nifanye kampanya yangu ikawe kampanya yangu ikazo wafata ngeta ho miliard na miliard alafu nje ni vote nje ndore mo mango henu sikubota sitsen ukaya bale managa jala balango jao balanga bo problem fulani na jao malheureusement ngwanda nanda ninjo fikire katsundu yezi ngamdoba mnarambusa mapesa na parapia parce que ngejori se president nguyilo ngudongwa zinukuza ikangu yilo ma ministre leo mwisho karimbo yilo ngo yilo atazitwa ma Facebook ekazalingu yilo bahe faut se poser la question et ma pesa ngojoka undanda ubi alibe malene ala kautoa 1 milliard ya juzi ya campagne et katsudoka ya jaringa mapesa daula ya hensi sheleke campagne ni joka ujabanu ya je afanye la même chose mimi ngamambo ukae marayanga una ndongo mbili ndujwa ufunga tsumu nobala mnungo nokanga boziyo mraja atsaha wakati Mwenyezi Mungu anikamndu akubalia mrujua mraishi maisha mema umekae na mrujo kwa vote kutoka vote leo yati vote mndu baringe na mapesa bila vote mndu alona projet za utsongeza ye mndu ni mvote wai possible de créer has de malama kama tunda député kama ndo mjoda gouverneur ba yo mndu ku créer has mjodo ne de président parce que yo ndo créer has chance na enda arma poste donc ça veut dire que maraia que la moi diwaze umaskini na wadiwaze umaskini na watahe mndu ya jo créer has wajoke safa parce que mtu mbaka wazungwa mbaye mndu kairi ya mndu hendo shindoni ramna mndu hendo lapital leo bo president wa hundayensi ni ke furso ya ushindani hunde hazi nifanye ndo shindoni ndo ndane ndambaye ndo chichochi kasi kana problem wa wado ambao anemi sika kamina wado anemi amjenda namba kana de ulamba tipuza jam wanzoni ule majwali wanzoni ule ziwa wanzoni ule jam orke katika ula normal tunaenda lapital
sudi ko ba ordre za priorité manaja mwetu hapo tasi mkatsonge na wili ne mapesa ule na orambe ndo shindo hospitali wenda mama zonangaliwa bane kami mwada mtulelo shindo nenda ali arendejo kate kangu sante signes za faiblesse ngemra jamba banu ngwe mi mwada ndo hospitali donc problème ilo makomore warende ma politicien wa hatu mabiti parce que kale o uja unimilia unwambia kangwa nzora jana tsiunika amjo kama udugo joreje ujambe unike majana maili yabo mimi ene mala njoka na mnaria la njoka uhiba ni hensi parce que ngamu sudi kago joreje maudu sinon njoka ukabuje ni hibe e kale posho langu ile nzoli lisomra omra yali lisomji tafadhali babo ngondendo miti abotsilile kale wo sinjaba ngami miti ngonelewa jitsashie ni usaidi leo bomna entreprise wa haho ranzi ujombe ka ubloke ya mala fulani ngojo nione na bea mchina mfanya ndogo hindi aba muhupatse mapesa mala baloze banki hizo banque de développement banque de agricole banque jao emekibu wao ilisejo wandu wao enda abonge ujombe kangu kubloke ambaba hanu ngotsa mnamsanja shatsi yanti kabala ila culture kawe juhabo tasi urambio wendo présidence wendo wa kensi udolina kati president George habo hawendo ministère le ministre hawendo douane ulide douane et chef de douane yojoko kayabo bari ngomdi ndo hangali yapo timili mamtongo nga example wakati elbaki arengae mi chez washangazija lo president wa chez washangazija basingabo wandu wamba wajibiwa parce que si de l'hono et le douane wadoenda wanzenda fanya mkarakara mbali sharia wamba ukae banu juzi msoja mwamba ukawa ndo douane yungo ibao batu leo mjanga manzo mlipuse batu rendera afanye wits no mangar fanyo wadilifu na fanyo wadilifu hana mtu ndaji debrouiller hiyo ngona zindu za douane ndaji debrouiller ma pesa ndo ate douane zindu za shauti yetu kahari bahari mimi ngami ministre au sisi wandu wa union nende na hude douane zindu za ubure na mapesa ndo ndo mauduliwa ndio libao donc yule sha bloquer nsi yatu Laït Bakar Kasim tosana salamu do za hanyinyi wanikanga moya banu na partage hawinji mana deda kaza hatu ngazenda na uhisa na sigari mbushira ni khairi na salama na amani wakati mwinji wana marijal dongu salue banu kangu jiundo hiyo Marseille wana mwana mshangu rijali uniko tosana salamu ngaljorenga 3 minutes le swala njongu kazaba hai akangari papizao ili wondo jo kuone video inu wa dunge mana creating yao o aminu kanga mapoza bana kusamini mais pour le moment kabati anirahan nso na mro opposant bana parce que ndani wandu mbongo ma opposant wano wengi 80% wandu wasawaruma ewa alafu wasawarumu raona heli wakauruma malheureusement ba amrejeyi maranya maranya wanu wao amjurenga exemple Mamadou harumu mahana mahaba nataka ministre ajaka premier ministre aja ani haka vice président wa daula wo nge opposant ka président wa opposition Riono Mwinyi aka gouverneur banu hafanya mamitsan ngari juwao izafanya Dona Hassan Hamad Riono wao wawandu waruma abo waodo wandu wakana post elective wani wavotewa chakani ngabo wandu wakana ma ministre wakabanu raona izo wafanya mwenzi garono ma conseiller wandu wakama conseiller wawandu unsijuban lewe karwa Sullivan preno le kayarija yena jitihadi yena jaw shabane kale wonga wena shaula shema unojo shilo mshanani ezo baronzo uroni sabanuka kandi zo burana midunge ni sokango cho mvoti ujo muhimilia asambusa periodi sambi ya ruma parce que tsomba kama mimi mru wa ye periodi ya kauruma daina ndo sambi parce que kauruma daina burani ye wafanya ndoko hindi mimi amweshele orongo nzima bana jonda we zambrania Vamana president leo yakaparamu mji wawela ya uzisiwa ukaya banunga ta upara rwambe ndongo zinji upara hunu onemba enzi aribirao atarwa Sullivan namnaje wawela wa misamiuli
wakati la zali wapara zali wela kwamba kaone pare lilio rangu moroni ujawela ngatambi hao awachi kwamba kaya ma economy NC ma pesa njamo NC kana ushinda te e kampari samrata atametera janaza pare una mumsinga rebeyo hirizi yule mana mimi nazingara sambi parce que mjua moroni pia yati ya gudro moroni dai nana ze projet za wana por watiti wanu beshe waja wa bloke wani ni kililu sha hafanya tukuzomjia tukuza sidoka tukuzomji abenuo capital capital kabandu ambao kayari galawa ta yo idinadhamu hapara wandu ambakana mje mnambie mimi bamina ka ministre wa tourisme mnambie izo nafanya mapesa galawa nana esambia amba ukaya mimi ngamroho banu c'est 11 milliards ibanu ngodane galawa kaipulo awanso 11 milliards yo 11 milliards jo galawa ngange mraka jaba kamwanjilifu ka ringa ya aringata banya parce que monsieur Leon Ndondo kakatamba 11 milliards mama doha yamba ukaya no mampesa baki ya 7 milliards bahe rija hari siso pare na bana mjira jwe malaze 4 milliards za henda eke ministra kabanu ya vira ola de arenga hawe kama madu de arenga ya nikanda de arenga rijuwe risoma bareni sos pia monsieur wa madaba Chesku ya jako vote president ba ula mkabaji Simba ndo akabo 600,000 na bo amba ukaya babakisha amba 7 millions 7 milliards abo se dire que kaleo a 11 milliards ezo ziende ndahu mapesa yao ngono se dire que ezo wengo kubali kema pesa ni hanso arme kesi ya dawla ni muwa ya dawla mzamani Ahmed Abdallah Mohamed Sambi kaula vimu wakati ya ministre de finance ya Jayavo ikawa ka premier ministre ya he amezon rabo ikaja Simba hindu ewa Sheye qui ne dit mon consent et atu haraya wakubali sibahi tena haraya shade mbidi hambakaya no garda parsa 11 milliards riparsa 7 milliards donc ngoni ko Hamidi Bourouani confiance manamba de candidat wa amumniko confiance parce que leo msira mtsogodeka yeye mruwa dini mruwa jao nambiye kema happy ya vile na bajimdu bana ba detourner mahala fulani aka ministre ha détourné jabo bakemndu ya hea zambe rika bantu baka problem conflit za he police nationale ne pisa mijijengo aja awarande ma fonctionnaire pia awaheza afanya police nationale haukuguru na fijo hamvuzahe hawaswidi leonga wa police nationale ngwajike ndapangwa ji na ngwaji fahario kaya wasangwa ma fonctionnaire ngwa ujangwa ujao baishe el pakidia wanenkodo ya mwando dena shahali wasudia Chez suite imbakia. Bourouani. Swala la mwisho watu utimiza. Naam. Ambanu kabanu tunamba kai parfait babanu wandu ambaye ngana zete fazale. Shamongo ni mama kandida na wavumbulu abanu. Woi ni mona kayange mwema mbabe. Ani nsure maola docteur Salim sumrema kami nsumjua. Sha ena ya sifumu utsomjua bowe hypocrite. Nane yare mamruto mjua wewe hypocrite msina msifu hanjema msina msifu hambi parce que mimi nsumjua sawa Bourouani ngo mjua Bourouani mumjua ngo amini kangana electoral hasida minae sifanya hasida minae ngamjua alfedika minja porfanya hasida daula shamambo kati hasa hakabani tiono emimala par rapport à ma candidat walo yabo il est le mieux par rapport walo yabo yengena electorat de Maraya yeha votewa ikavotewa kadombili abo ça veut dire kengena wana Laith Bakar Kasim Garziao mpango hatu mtukufu wemru wa sport miongoni mwa entraîneur international wa handball ngemkinishao kaya juzibanu bakauro haruma ze jetiki wandu akaunda ndawi sio la réunion sujua kujenda aringa una conflit hona ne waziri wa de la jeunesse du sport akutinani ka clear banu wambika naona Janfar ngawena ukutina arumwe mandu wa mwando wa hensi no amando za uspori baija first salimo la premier la wa mwando là c'est le premier ennemi du sport comorien atantambisha parce que là emro sport chaque comoribano amjoni ka exemple nzima mitika president fédération jati vote watsena SG wa zone ya Océan Indien abo milena ka et président comme Mbushi Hajahafu aboti cumulé milena ka président na ka secrétaire wa Océan Indien
alafu rijati demande kama la mun organiser nsabu ho hunu izo nsabu ko ngeti kati zo organiser bon sijubanu joka na gymnase rende mde likubaliwa gymnasio wamba ngor saidia 77 millions rifanya budget 52 millions embandongo rakautsa na ministre nzima rikanza ya kubalie cité ya mvunila rilazema atleti jorenge mapesa lazima rilibe amwe loteri rilazondu wao rirenge rifanye gymnase basi ato anoti esku ya mbilaza ngo hizo hani suspend siloka ato anoti en suspend raye koziki parce que koziki ka président o yalio leon nge mongoni mo andu wa contribuer sabo et sabotage ya handball anzano lezo ka handball ataba ketina président hanu siko tomba leo maudu do shaudu ja ataba sana yo le ministre ne koziki baishe mi membre wa koziki shamwambe ka wao mongoni mwao wao ndo andu watsongeza gymnasio atufanywa makatilo nao ya ministre gusapote abuna bauka hazia mbaka jeyo tsikjebano itikae raere koziki bonelewa waliwaza kama mimi mambo edi wa koziki sikaulinda mzole kumbe mwandu kale ngara zonenge je desil ngwa habelia kama zonenge je desil kartina banu whatsapp leo une possibilité quand le parquet si meilleur si boire yo parquet à 17 millions s'il y vit 1 million il a dit mon isaï jangio ban quand linda ministre ernike akoru ya organiser un sabon novembre mwezi wa mahawabira ili renge parquet yora ikazi omomji wa mndi ifanyeze nsabo sijaba towa notiti tola sabiti kizonda na baka ujua kaya izo kweli ezo nogozoka zofanyisha yabo mongoni mwa ndo hanze development haureje njibwe msafara wa la Reine msafara la Reine il est vrai que par ambassade tamlokaya ngabo jeu silio la réunion komori ngambe hakipunne sambe izo kweli lazima mbunguzi sabansi na mbunguza hino kanga wanzo ni ve ekipu mbili ngelazimu ni ve ekipu mbili za wanawasha na ekipu mbili za wanao kanga manzo ni ve ekipu nzima na mwambie la Reine wa benzima mwambie maore wa benzima chakena ukiri la Reine wa ve ekipu mbili Madagascar wa bembili zekio ezentipia zibembili komori benzima bali kwa problem za visa namzolizia shamin sunoro wewe maana ikao sharia chance ngala lazima ve ekipu mbili za wanaume na ekipu mbili za wanawasha leo nende nambe kaya angarbe honzi manzima ba idumsha ambe beshir karbe haki kunzima ambe ni bikawa wajoreje ekipu nzima ya join no pejo kirwaje shaye akanziro andono sikaude mungoni muyandui Woi Jafar woi waziri wa de la jeunesse et sport dabo kaya haja bakiyo musizoni wakati lazima ripashie relieve droit chia au demande visa ngolibozi Israel ngorogozo wa Komori ngolibozi Israel za visa ulibizi Israel auzi wizinani za assurance abonso ambiane ze papier dabo imagine mbabi ukama ndu mengo mfukare na mfukare wakauliva na mraka uliva 50,000 ou 60,000 à 70,000 francs il y a des dépenses mria jilibie ne bie ya abanuna la Réunion matleti ni mraka jilibie bia matleti wa Komori bien sûr ikari le obo ministre ujo urengeze passport za howandu wao mralive na passport jilibie passport ya 50,000 na carte nationale ya 10,000 plus 250,000 francs ya dépenses ujorengeze passport za wandu wao ndio wazihenso haho done conseil wao Taufiki uzihenso karingo zihonsi ewe hindi ko kujatsanga mba hindi kujarjamba serikali mrisaidie mba hindi shayinu tournoi ya club champions ya Oceania komlaumu nono ndo mbokaya ekalionga bandu wenda watawa yasinirihe mimi na jirihe yeye parce que passeport rango hairenge nde hayanule visa harenge fédération bureau hazanu les visas harenge ze passport za baki hareje ze majouer ambaka yejo kan mlaji débrouiller kale wende watao moi mimi nsina ujambe kango na raison kwa tina raison timambia ukaya ekaleo timambia ambassadeur timambia na ministre ekamrenge charge ya heze bie za watoto aller retour ba mimi ngapata ta ujotawa ngwa joja za wana mimi ngamwambia si waitire ngata sikanata contact ne police ya la Reine shokati waje wakati ngata contact ne police ya la Reine waje wantoa parce que aka hanza wandu wawende watao ministre 90% wandu wakabo wamtsam akanza wende watao le wati jakensa do heya do ba ukaya hari federation kunsiso bali wandu do watao mimi uni boy passport njenda vice president wangu ngajenda
ye sije gajenda kwa tata mdu da wa fingo to sekrebano kwa tata mdu wa federation ya henda leongo jombe kaya wa wende watawa sisidara tsonga wende watawa tsindawe wa wazia ewo mdu wa joka yake ye dati ya hela dumurende e dati sahihi sati wanzishia bo ministre kaya utinike waoze passport parce que ba uzigarde ata zeje sazisa utiwanike ba ni jojiri yabo izo problem zao jombe kamide na tsonga wende watawa waangalisi watukufu ikahuanika wakaanza wao dawa hata we parce que kujajoni kama visa wakati zeje za hisa wahele daula Tropic FM mpango watu hisa ngari mbushuru yaoni khairi na salama na amani juhanyu madam Dr. Dada kao Gevan ani banda isiale zina la life Bakar Kasimu harenge funvu kao madam Dr. Dada ngembenu fungu juo ha toso mpango ubushurio wakati mwingi la hawa Komori ba mpango watu hisa wakabo wakomori watukufu rijana majambili bana maja ya mwando maja ya siasa na mwende mavoti hawinji mnatibako hao natilo kamreda voti na mvoti mfanyeje wakati watu parce que si uvoti likaza mwe biro mpaka ziwazi warini kwa zendini le kiasi sibali warhalze jazi waziwa naye kazi jaza waza majesho wakati wenjira nasi amjoka kama na uja ngabo biro ngabo miji majana mane au majana maili mambo mwe Komori keti msima miji majana mane swami ni ukema jeshi ngojoshinda wa securize voti hizo haina mji wa bantu majana mane na zisecurizewa kasulinda wantu bonze danyi na mtokanzi yabo na ziwaziwa kama assessor haina biro na mkenzi mwende mavoti mtsambe msifanye je za Faransa na mwende mazivoti mzisecurize wani kazi jaza wana ngemda wani baraba kabisa mashitaka yodi ya mwada mwe problem ya usespori na watsawe madhamana sikisha tongeza mimi namba mwanzo nje nifanye politiki parce que ngamwelewa ukaya zindongo ngazandi sound ni uhea ulizika anizandi ngazandi saw à l'envers wanwa developer mavare wa developer watsaho developer ya lapitali shaka tufikiri ndongo za ukreye hasi haina mtu joka ujabanu ni marainya makandida mtu atudea kreye haziranzi parce que kaina mtu gena hazi gojote mwana hele code privé haina mtu lona hazi ulona mapesa gojope hemu mwade wahela bonze ende ya traite haina mtu lona donc hapa mambo kaya solution dio marhaba menchi marhaba assalamu alaikum